this morning. Thank you, Brother Philip and Brother Seth, because you are making our gospel to be all over the continent. That is so. God bless you. Thank you, Brother Jakindu, because you make our gospel, which we had in Kerigo. Many people from outside, they heard that gospel because of what you did. We are preaching because the word of God is a living word. It can help somebody who believes. Praise God. Let us read. We are going to read from Romans 2, number 9. Masira gi chandruok noyudo ng'ato ka ng'ato matimo richo, mokwongo jo-Yahudi eka jomok jo-Yahudi. To ng'at matiyo maber noyudo duong' gi pak gi kwe, mokwongo ne jo-Yahudi eka jomok jo-Yahudi. Nasema hivi, Warumi 2:9, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myahudi pia. The Gospel of John, katika Injili ya Yohani 19 number 17, 19 mstari wa 17. Ekane gikawo Yesu negitere oko koting'o msalape owuon. Nodhi kamiluongo ni Hanga Wich, to gi dho jo-Hibrania iluongo ni Golgotha. Kanyo ema ne gigure kod ji ariyo moko, ng'ato dir komachielo koni gi koni, to Yesu ema ne ndiere. To Pilato bende nondiko wach moketo ewi msalaba mondiko kama: Yesu ja Nazareth, ruodh jo-Yahudi. Nasema hivi, Yohani Mtakatifu 19 mstari wa 17, akatoka hadi akajichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa, au kwa Kibrania Golgotha. Wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na mwingine huku, na Yesu katikati. Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa: Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Nyoro gotieno ka wan ka, usiku wa kuamkia leo tulipokuwa katika sakafu hii, no wawuoyo kuom gimiluongo ni giko. Tulinena kuhusu hatima. Ne wago ka wawacho ni giko ok bideo ng'ama tin, ok bideo ng'ama duong'. Tukawa twazungumzia kuwa hatima haitachagua mtu wa umri ama mtu mchanga. Wasom mondo watieki mondo wawinj together. Wacha tusome, tukamilishe, tukapatane kwa pamoja. Ne wawacho ni giko ok bideo ng'ama tin, ok bideo ng'ama duong'. Tukawa tunasema kuwa mwisho hautamwangalia mkubwa ama mdogo. No chieng' giko ok bideo kit rwakruok mani rwakorigo. Wala siku ya mwisho halitajali mavazi yako uliyovaa. Ne wago ka wacho ni giko ok bideo familia manonyuolie kata kamitedi. Tukawa tunasema siku ya kiyama halitachagua familia ulikooleka ama mahali uliooa. Biro deore kod wach mani wacho ni mata adwa luwo nyaka giko. Lakini litalingana na habari uliochagua kumfuata hadi yatima. Roho ya opachwa mondo ng'ato ka ng'ato oyud kare. Roho Mtakatifu ameweka wazi wazo letu ili kila mmoja akaelewe sehemu yake. Ma Paul wacho ni masira kod chandruok biro yudo ng'ato ka ng'ato matimo richo. Katika andiko Paulo yasema kuwa shida ama dhiki na shida zitamkumba yeyote yule mtenda dhambi. Weche adege madwa lero taleri Yesu manoting'o bao manyalo golie gigo. Matatu haya ndio nitayafafanua
katika shida hizo. Wajohawi wabiro tuwawinjo kuom Yesu tuwadok. Sisi ni wabarikiwa mno ambao twaja twamsikiliza Yesu baadaye twarejea. Giko mar biro ni biro bedo ber kata biro bedo rach. Hatima ya kuja kwako hapa itakuwa mema ama maovu. Pako Yesu marwa. Apewe sifa Yesu. Na wacho kawuotho ni wan gi miere monyuolo joma ng'eny. Nilisema tulipokuwa tunatembea kuwa tuna maboma waliowazaa watu wengi. Ng'ato to nyuolo mana ng'ato achiel kama. Lakini boma lingine kuna mtu mmoja tu alizaliwa. Tiyudo ka dala achiel no olo dala monyuolo joma ng'eny. Na utapata kuwa boma hilo moja lina waziri wote waliozaliwa wengi katika boma fulani. Koro kipimo to ang'o makelo mano? Ukiwa unatoshanisha kuelewa ni nini hasa sababu ya hilo, En wach miyalo mar Nyasaye. ni neno ambalo lahubiriwa, neno la Mungu. Ni masira kod chandruok Kuwa dhiki na shida biro manyo ng'at matimo richo. itawakumba yeyote atendaye dhambi. Mano katipondo edo kong'o katipondo od chode. Ingawaje umejificha kwenye vilabu vya pombe ama umejificha kwenye mahali pa usherati, Katipondo od lemo. hata ukiwa umejificha makanisani Katipondo e telo moro. ama umejificha katika cheo fulani, Weche ariyo nigi tiendgi biro manyi mayudi. mawili haya yana miguu yao, yatakutafuta na yatakupata. Mowach ni chandruok kod masira Ndiko nasema dhiki na shida biro yudo ng'atno matimo richo. itawashika wale watendaye dhambi. Mano kata in gi tich kata ionge tich. Hili ukiwa na ajira ama hauna ajira lolote, Kata in gi sura kata ionge sura. wewe una urembo ama hauna utanashati, To signal mabiro miyo masira kod chandruok manyo mayudi lakini kile ambacho kitaashiria shida na dhiki kukukumba luongo ni richo. yaitwa dhambi. Mano kata iyalo kaka koro ayalo kama. Hili pengine wewe ni mhubiri, unamfanya kuhubiri, Weche ariyo nigi tiendgi biro manyi mayudi. lakini maneno mawili haya yana miguu yao, yatakutafuta na yatakupata. Koro in be kibiro piny gonyango kama. Wewe pia ukiwa umeketi asubuhi aina hii, Iwach ni kama masira owuok ni dwa manyo rangawa. ukasema ikiwa dhiki inatoka kwa ajili ya kutafuta boma letu, Be obro nwang'o rangawa diye. je, litapata boma letu? Ni kama masira owuok ni manyo nyithindi. Kuwa dhiki inapotoka kutafuta wana wako, Be gibiro yudogi. je, watapatikana? Mano wach minyalo wuoyo kibede e kom kapok wadhi malach. Hilo ni neno ambalo unaweza zisemea mwenyewe ukiwa kwenye kiti kabla tujaenda kwa undani. Ni kama masira owuok ni manyo kothwa. Kuwa dhiki inapochipuka kwa ajili ya kutafuta uzao wetu, Awacho ni masira nigi tiende mowuothogo. nimesema dhiki ina miguu yake ambayo inatembea nayo, Be en ok omanyo fare madhi piny Ulaya. wala halitafuti nauli ya kuenda nchi ya Ulaya, Be en ok omanyo fare madhi piny Mombasa. wala halitafuti nauli ya kuabiri gari kwenda Mombasa. Koro gimomiyo wabiro ka jomaler Lakini kwa ajili yetu kuja hapa watakatifu, mondo ng'ato oyud wach manyalo ng'ado tiendegi ogo piny. ili mtu akapate habari ambalo litashawishi na kukata miguu ya wale wasiweze kutembea. Ma ka masira owuok piny ni manyo rangawu, Ikiwa dhiki itainuka kwa ajili ya kutafuta boma lenu, oyudo ka onge kadochop mondo ochop e rangawu. linapata linaambulia patupu, haliwezi kufika katika eneo lenu. Ka masira owuok ni dwa chako ka gima manyo ngimani, Kama dhiki inatoka kwa ajili ya kutafuta maisha yako, iyudo ka giduoko ripot ni gimanyi to ok giyudi. wanatafuta na kurejesha habari kuwa wamekutafuta, lakini wameambulia patupu. Samoro giwuok gichomo sikul kama nyithindi some. Pengine limechupika kwa ajili ya kutafuta shule hali watoto wako wanasoma, Masira duoko ripot ni gimanyo nyithindi to ok giyudo. lakini dhiki yarejesha habari kuwa wametafuta watoto wako wakaambulia patupu. Masira kod chandruok Dhiki na shida, en signal ma jachien ok nyal weyo. hilo ni kile ambacho shetani hawezi kuliwacha. Wach modwa yalo ka nyalo miyo gobire. Lakini neno ambalo tutahubiri hapa laweza kuweka kituo. Iwacho kata masira owuok na piny Nasema ingawaje dhiki imekumba na kuchipuka, to ok obidonjo nikech ageng'o rangach. wala halitapata mwanya, maana nimeweka zuizi la Richo e kifungu maduong' motiyogo. dhambi. Ndiyo ufunguo mkubwa ambao unafanya kazi ndani yake. Paul wacho ni masira kod chandruok Paulo anasema dhiki na shida biro yudo ng'atno matimo richo. itampata yeyote atendaye dhambi. Ok oda ni kit richo mane mitimo, Haijalishi ni aina ya dhambi yeyote ufanyaye, kata oduong' kata otin. wala ni la kubwa ama ni la dogo, Masira biro manyo signal no. lakini
wang'i, hata kama shetani ametesa mama lako, osechando ni nyithindo, amekutetea watoto wako, osechando ohandi, ametesa biashara yako, pauni biro dong' ne ng'ato wacha utasalia mmoja. mawacho ni jokata bede kom, Nasema wenzangu, wewe unasaidika je? kata ka betie kom, Ingawaje nimeketi kwenye kiti, to jasigu osesanda, adui amenitesa mno, otama bedo gi kwe, ameninyima utulivu wa amani. kata rwakore maber, Ingawaje nimevaa mavazi, kaonge kod kwe,
Yesu, akili yako pale ulipo.